bwa nyuma y'amajingo g'emyaka ena FMU ezibira bambarwa Motor Club okutebekanisa empaka z'emotoka hata nabo kugarukamo barukutebekanisa za Autocross 4 ezirabeho rwa mukagoro ahara Africa Coffee Park omu district ya Ntungamo. Face Murari or President w'ambarwa Motor Club nuwe yahamya amakuru aga ari kugira ngo eco nikihereza club amasiko okugaruka busya barukutebekanisa n'ezindi mpaka ezabihirweho. MMC egezeho kwakaza na federation omukora Asia na management Asia eyingwandoze ngonyere mbere twabasa supportinga federation omu part of Africa yakasere. So twatereze handiko bitu twashanga tereze autocross bichiriza ta autocross kutumanaging ati then tujakwatuka kutubasa kutunga national rally champions. Murari yayongera yagira ngo nibija kukozesa n'empakeze za Autocross 4 okwijuka omuvugi Wilberforce Porepore owarigiro mu magara g'enseigi omu mwaka gw'2020. So twagira ngo muzano tudeteketinze Porepore. So it is in remembrance of legend Porepore. Mza kuvala t-shirts za Porepore, club mbakore t-shirts, tinindi mnoma makunyashatu zokugweleza kugaba the first 30 people will take it. Motoka ni amana hati ngogwe katika mwesente na tendo nakanuzire mwije mwetebekanize kutwara kakopo. Empakeze za Autocross 4 nezo kwetabwamo abavugi abarukurengo muri 20 okurwo mu ihanga ryona kandi abarumutofa katero kurwo mu district ya Bushenyi hamwe na Yasin Mukasa okurwo mu Rembo Mbarara ndi Edwin Ram ahabwa TV West agacenchire.